first time. Hello jotonw tini hingke bazar hotese blog start khai tongso bazar thangmase amske wati waka bazar hati kisas khai go wati bai wati mang sing tongso nokhoro gurum suka bang suka wati bo bangna hne pura current bo thang ka last to hingke amo hager ma haika nogo wati seksak wati si thamai kitai ri ro mase nogo haimase current sikre amo hingke tal dab da hin bisni kle tu hemen kisa yago apple bai angul kisa tu hekya yang kama kitung ro Sama muya mo hingke langsung bazar tini muya song tongo tini first time yang khe di bro bazar khemani mus muya monai song kalang mani sari ka hamjo tono muya song tongo tini first time buting no saimya ko butai song tong yang box za 이거 구두구 정어 아무 구두구 그래 베르마로 그러네 아서 삼양 아버나 트라이 खाइने दिने आं तो मानो सावैसे आं अमतिके संदिनि संजों रिंगे साइमानोबो संजों साइमिया ता दिनो बतै थथक थगे साइमान सिरां यांनि मुया कुतुबु दङ ताबो मो सबाय बेरमा रो सोया कोन रेडिंग सा ताबो खेतो आजु तुमु Muya wa sutiru hne saimi ang sutiri korma sai tong khapura mui mun khai ko bute khai mane bute kisas na so sakha chaiman sine bahai kha an mui ini first time somani tabu khingke ko angul rai tong mun busli ganang ni bagai mun rawai iko busli mun khimnani tabu masuk kulsi nai masuk di paikha masuk semua masuk aja jam spesial deh banyak keren jam otek sampai se bidu kajo 일단 그냥 마음대로 혼자만 동시는 헐헐 뭐 그 타주고 안 어떤 거 mau pakai beti somani dan menjingga bai alu yang tabu har soman muya beti. The next day. Good morning jotonw. Tamsana tang panani. Phungwa mai chana leo bla. Mui tak no just based on mai che hota pana. Class thana sukang rifis pani bagi thanglai mangya video hingke engo nai hemani da mangai angjagli angai singtabo dogoro nai haikya komo jaje de pamna mani bereina habya oi klena igo sakam pokrok nangane Mutai yang na igo mutai soja ko igo mutai ne buzaga ne ihin hade ma Mutai ne sade i tam deng to khosra ina na sara ka oi 짜잘 그려라
tamsigaw mo no. Tamsigaw mo. Daglan ka mo. Siya. Supay kay ko mo no. Kisa. Class paya kunai sungtabang restaurant o maisana hanai thang tongo 99 thali hanai khanawai Sabah kya stabuk mau thunai ini kamu kerap aja malah ya kamu ma gan parcel haimani tak sukulok nayang kha khayu jotono tinni blog chacha kana ni paithak jora namen bagi jotono hambai